Umugoroba mwiza kuri mwese inshuti za Kabara TV1 abadukurikiranira aho muri hose tubifurije amahoro no gukomeza kugubwa neza. Turi ku cyumweru tariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. Niba uri musha kuri channel yacu turakwibutsa gukanda subscribe ugakomeza kuba umwe mu muryango mugari wa Kabara TV1 ivugira hano mu karere ka Bigobogo. Turi none rero tariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026 nkuko twabivuze. Tudatinze rero amakuru yacu turayahera mu karere ka Bigobogo. Amakuru ava muri Bigobogo rero aravuga yuko umujyanama wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari we Jacques Kongolo uyu munsi yagiranye n'abaturage inama n'abayobozi ndetse n'abaturage b'ingeri zitandukanye. Amakuru dukesha Minembwe Capital News yatanze amakuru aravuga ko kuri iki cyumweru tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026 mu gace ka Bigobogo gaherereye muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habereye ibiganiro byitabiriwe n'abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage b'ingeri zinyuranye. Mu bayobozi bitabiriye ibyo biganiro harimo Jacques Kongolo uvugwa ko yaturutse i Kinshasa akabanza kunyura Uvira aho yabanje kugirana ibiganiro n'abayobozi bo muri ako karere mbere yo gukomeza urugendo rwe yerekeza Ibaraka. Yari kumwe na General Amour Yakutumba ndetse na Rutikanga uvugwa cyane mu Kagara. Tuyibutse ko General Amour Yakutumba ari wagize uruhare mu gusenya akarere ka Bigobogo mu mwaka wa 2021 ubwo yarayoboye imitwe ya Wazalendo cyangwa se Maimai zitandukanye ubwo zateraga rero kano karere zikagasenya. Ubu rero ni wongeye kuzamuka azamukana na Kongolo. Amakuru akomeza avuga ko muri urwo rugendo Kongolo yaraherekejwe kandi na Rutikanga uvugwa nk'uvugira Akagara. Abo bose ngo bageze muri Bigobogo bahita berekeza ahitwa mu Gisombe aho ibyo biganiro byabereye nk'uko byatangajwe n'umwe mu bitabiriye iyo nama. Ibiganiro byahuje abaturage b'amoko n'amatsinda atandukanye arimo abafurero abanyamurenge n'ababembe. Ibintu byagaragaje ko iyo nama yakurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abaturage bo muri ako gace. Mu byo Jacques Kongolo yagarutseho yasabye abaturage bo muri Bigobogo kwemera gukorana n'ubuyobozi ahagarariye. Anavuga ko utemera ubwo bufatanye ashobora gufatwa nk'utifuza amahoro n'ituze muri ako karere. Mu magambo ye yagize ati twazanye isahani ebyiri, imwe irimo urusenda indi irimo ubuki, buri wese afite amahitamo ye. Yanagarutse kandi kuri gahunda yo gufungura inzira ihuza Baraka Uvira na Bigobogo avuga ko ari imwe mu ngingo z'ingenzi zigamije koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa muri ako karere. Gusa amakuru yo gufungura inzira cyangwa se umuhanda uva Bigobogo werekeza Baraka ndetse n'umushasha wose werekeza Uvira ntabwo yavuzweho rumwe kubera yuko Amour Yakutumba yahise ahakanya Kongolo amubwira yuko ibyo bintu avuga atari byo, yuko amahoro ataraboneka, bityo rero nta kwizeza abaturage ibidahari. Mu gusoza ibyo biganiro makuru aturuka aho yabereye avuga ko yasigiye abayobozi b'inzego z'ibanze amafaranga angana n'ibihumbi 30 by'amadolari y'Amerika. Asaba ko ayo mafaranga yagenerwa batishoboye n'abapfakazi bo muri ako gace. Nyuma y'iyo nama kandi bivuga ko Jacques Kongolo na General William Yakutumba ndetse nabo bari kumwe bose bahise basubira mu mujyi wa Baraka. Iyi nkuru tuyikesha Minembwe Capital News yateguye aya makuru. Gusa tukiri muri ako karere kandi ka Bigobogo hari ubutumwa bwagenewe abahatuye basanzwe bakoresha social media. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko hari abantu batanga amatelefone yabo bakayaha abasirikare b'Abarundi, barya Abarundi bagatangira gusoma ibica ku mbuga z'abanyamurenge. Turakibura rero population yacu y'abanyamurenge kugira ngo bamenye ko iki gihe ari cyo kugira ubushishozi n'ubwitonzi. Abaturage batuye mu gace ka Bigobogo muri ibi bihe bitoroshye by'umutekano birakenewe ko buri wese arushaho kugira ubushishozi bitewe n'ibihe turimo. Turongera kwibutsa no kwihanangiriza abaturage bacu bari muri Bigobogo gukomeza kugira ubushishozi no kwirinda kwijandika mu bikorwa bishobora kubagiraho ingaruka zitari nziza, cyane cyane mu bijyanye no gusangiza abandi amakuru cyangwa kubaha uburenganzira bwo kugenzura amatelefone yabo no kureba ku mbuga nkoranyambaga bakoresha. Hari aho byagiye bigaragara ko bamwe bagerageza kwinjira mu mbuga zacu biyitirira abandi, ariko hakaba uburyo kubitahura binyuze mu kugenzura amakuru yabo. Ngombwa rero ko buri wese akomeza kuba maso kandi akirinda kugwa mu mutego uwo ari wo wose ushobora gufata
nyamara ufite izindi ngaruka mbi mu baturage. Turabasabira gukomeza kubana neza n'abo mubana mu buzima bwa buri munsi mu mahoro n'ubwitonzi, ariko nanone mukarangwa no kwirinda kwivanga mu bintu byinshi bidafite umumaro cyangwa bishobora kuzabakururira ibibazo. Uko bivugwa, iyo abantu bari mu bihe bikomeye bumva byinshi ariko bakavuga bike. Ubushishozi, ituze n'ubwenge nibyo birinda benshi. Murakoze. Tukiri mu makuru yacu rero, reka twerekeze mu karere ka Minembwe. Ibitero bya drone bikomeje guhungabanya umutekano w'abaturage mu gihe CSR ikomeje ibiganiro ku bufasha bw'ikiremwa muntu. Mu karere ka Minembwe umutekano w'abaturage ukomeje guteza impungenge nyuma y'uko kuwa gatandatu tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 amakuru aturuka muri ako gace rero avuga ko drone yongeye kugaba igitero ahitwa Igakenke mu masaha y'amanywa, nyuma y'ikindi gitero cabanje kuvugwa mu gace ka Mikenke. Abaturage bavuga ko ibitero by'indege zitagira abapiloti bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi, birimo impfu, ihungabana rikabeje ndetse no kwangirika kw'ibikorwa remezo byo muri ako karere abaturage bari basanzwe bishingikirizaho. Imibereho y'abaturage bo muri ako karere ikomeje kugorana uko iminsi yita indi gataha. Ku rundi ruhande, amakuru yizewe ava muri Minembwe aravuga ko intumwa za CSR, komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare, zakomeje ibiganiro n'imiryango itari ya leta ikorera muri ako karere hagamijwe kurebera hamwe uburyo ubufasha bwakomeza kugera ku baturage bari muri ako kaga. CSR iherutse kugera muri ako karere izanye inkunga y'imiti n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ibintu byagarutsweho nk'intambwe ikomeye mu kugoboka abarwayi n'abakomerekeye ku rugamba. Minembwe n'utundi duce tuyikikije tumaze imyaka myinshi mu bibazo by'umutekano muke, ibintu byagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage, by'umwihariko ku miryango myinshi yahungabanyijwe n'intambara, kwimurwa mu byabo no kubura uburyo busesuye bwo kubona ibyangombwa by'ibanze. Hari kandi ibibazo by'ifungurwa ry'imihanda cyangwa se inzira zihuza uturere cyangwa se zigana ku masoko, byatumye ibiciro by'ibicuruzwa nk'isukari, umunyu, isabune n'ibindi byankenerwa bya buri munsi bikomeza kuzamuka. Muri ibi bihe bikomeye abaturage bakomeje kugaragaza icyifuzo cyo kubona amahoro arambye muri ako karere kamaze imyaka isaga 9 kari mu ntambara. Ariko kandi nk'umuturage ukurikiranira hafi ibibera mu karere kacu, birababaje cyane kubona amakuru akomeje kuvuga ku bitero byibasira ahatuwe n'abasivili, bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage basanzwe badafite aho bahurira n'imirwano. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23 Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026, iryo tangazo ryashizwe hanze ryavuze ko habaye ibitero bikomeye byakoreshejwemo drone n'intwaro ziremereye mu duce dutandukanye. Ibyo bice rero bikaba birimo ibyo bice twavuze haruguru bya Minembwe, ari byo Gakenke ndetse na Mikenke n'ahandi hatuwe cyane muri Karehe. Iryo tangazo rivuga ko ibitero byateje impfu, hangirika byinshi ndetse n'imurwa ry'abaturage bahunze ku bwinshi. Icyakora icyo buri wese akwiriye kuzirikana nuko mu gihe amakuru nk'aya yakomeje gusakara, igihangayikishije cyane ari ubuzima bw'abaturage basanzwe barimo abagore, abana, abarwayi ndetse n'abageze mu zabukuru, ari bo bakomeza kugirwaho ingaruka zikomeye n'intambara. Abaturage bo mu duce twibasiwe bakeneye amahoro, bakeneye ubutabazi bwihuse kandi bakeneye amajwi yabo ko yumvwa n'imiryango mpuzamahanga n'ubutabera ku bagizweho ingaruka n'imirwano, kugira ngo ejo hazaza h'akarere kacu habe heza kurusha uyu munsi. Mugire umugoroba mwiza, twe turakagaruka.